Tuhan, si tetap setia mendengarati kata di bata arah palas PJJ minggu endah. Jumpakah kita bahas renungan PJJ pada tanggal siwa suku tanggal 15 April tahun 2023 endah. Juga beritahu pengharapan kami karena kita sehat dengan tetap semangat mendengarati kata di bata dengan ersaksi manjel masih terus alu palas kata di bata si jadi ogenta ibas PJJ minggu endah. Kenduari mari si oge kata di bata si jadi palas PJJ dekel kami nomor sikap di rumah nari maka mari si oge kata di bata ibas kitab sada Yohanes 4 ayat 7 seku ayat 12. Sada Yohanes 4 ayat 7 seku ayat 12 kata na bagenda. Di bata kekelengan kap okam siku kelengi si keleng-kelenganlah kita sebab kekelengan rena ibas di bata narika kala sir keleng ate anak di bata kapia jana itandai na di bata kala silar keleng ate labo tandai na di bata sebab di bata kekelengan kap di batang go cidahkan kekelengan naman bata alunuru anak nasi tonggal kudoni indah gelah kita geluh arah iya enda mau kekelengan labo kita singgong kelengi di bata tapi ia ngesing kelengi kita makai seruna anak na kudoni enda gelah arah iya kita iperdamaikan ras di bata alu ngalemi dosa-dosa ta okam siku kelengi adi bagenda kin keleng na ate di bata man bata kita rutang si keleng-kelengan sapi-sapi kita. Amin na isepe langgong ngidah di bata. Tapi adi si keleng-kelengan kita. Di bata ringan i tengah-tengah ta. Jana kekelengan na jadi serta i tengah-tengah ta. Sejenda kata di bata sejadi palas pecicita. Alo tema rutang si keleng-kelengan. Senina dengan terang ibas gelar Kristus apa ikam si pernah rutang. Tentu lip kita deba pernah rutang membagai. Adi utang kita bancingelah igalari. Adi bas bank kita ndai rutang. Ya. Tentu banci kita kena denda bahkan i blacklist ya. Masuk catatan hitam. Golit cacat na gelar ta jenari agunan tape banci isita adi lasi galari utang ta maka adi rutang ka kita ku CU atau CUM ya EP adi lasi galari kena denda kang kita jana denggo lanai banci kita minjam sebab lanai te pengurus nanangi kita kekelan Tuhan intina manis sepi kita rutang harus nge sigalari maka genduari arah palas PJJ ta enda kita isingatkan karena utang kai si jadi utang ta tentu labo utang materi tapi utang duit melainkan rutang si keleng-kelengan kai dan dia artina kita rutang si keleng-kelengan. Sana kain dia palas na maka kita rutang si keleng-kelengan. Maka kalak si kugangin dan dia si patut si kelengi. Mari si pebagesi karena ogen tak enda. Kitab Yohanes bagin si pemena enda. Pengaju man kalak si ngikutkan Kristus gelang gelu ersada ras di bata. Konteksnya Pak Sasi lip pengajaran si papa singgelu di tengah-tengah perpulungan. Si pengajaran erbahan papa sekaligus mencedakan kinersadan perpulungan. Ija pengajaran papa ngatakan maka kerina kejahatan rena arah persadaan ras doni endah. Kejahatan kerina rena arah persadaan ras doni endah. Maka olah nai sada pengukuri kegeluhan doni
gelah banci datken keterkelinan. Artina lane perlu kerina jelma jagai lagu langkah na idoni enda. Apakah yang ngerogikan kalak si deban entah lang. Apakah bujur entah lang. Sebab si penting engkap uga hubungan ras Tuhan di bata. Meisina pengajaran si papa si menurut ia kelengi teman manusia labo jadi sada kearusan. Sebab si utamana uga ketutusan ersembahku Tuhan ibadah si mengarah ku pengertian ritual. Kai si harus ilakukan ibas ersembahku Tuhan di bata. Maka Yohanes negaskan. Maka kalak si te arus min si keleng-kelengan sadara si debanna. Arus si keleng-kelengan. Sebab metandana ia tuhu erkeleng ateman di mata. Maka ogenta sekalian dan nurikan alu tangkas. Maka ulu kekelengan rena ibas di bata nari. Kekelengan rena ibas di bata nari. Maka ibas ogenta sekalian dah ikata kena kalak sirkeleng ate. Anak di bata kap ia. Cana itandai na di bata. Tapi kebalik kena kalak silar keleng ate tentulah itandai na di bata. Sebab di bata kekelengan ka. Ertina icenda Yohanes nekankan. Perbahan di bata engkap kekelengan biak nakin engkelengi maka selaku kalak sir sembahku di bata arusna ngusi biak di bata erkeleng ate. Kai dagi bukti maka di bata biak na engkelengi ibas ayat si pasiwahkan ikatakan. Di batang goncidahkan kekelengan na alun nuru anak nasi tonggal nusur kedoni indah. Gelah kita geluh arah ia. Perlu igaris bawahi kata-kata gelah kita geluh arah ia. Kata geluh lawan kata engkap mati. Maka gelah kita geluh arah dalam kegeluhan singgo itudukan di bata arah kelangkan anak nasi tonggal singgo rekudoni enda ngenanami kinesran mate jenari keke. Itu dukan nama dalan ku kegeluhan dalan menuju surga. Maka penungkunan berikutnya kalak si kugakin singalokan kegelengan di bata adibas iklan-iklan ya, promosi-promosi si mereka hadiah atau diskon-diskon sada produk ya. Megati lit ije tertulis syarat dan ketentuan berlaku. Artinya harus melebihi penuhi syarat. Maka banci hadiah tapi diskon si datken. Syarat dan ketentuan berlaku. Adilah bagi la suruh ngalo hadiah tapi diskon tapi adi ngalo kan kegelangan di bata boleh syarat ras ketentuan lalit syarat ras ketentuan. Memakana Yesus nusur kedoni enda alu wujud manusia. Labo alu wujud si deban. Tapi alu wujud manusia. Gelanda ras manusia. Si kugape biakna manusia si jahat, si bujur, si motu, si pentat. Ras si deban na. Rembak ras Yesus. Jenari kerina bancing musih ia arah kematian ras kekekenna. Maka kita labo kita singkelengi di bata ini na Yohanes na. Labo kita singkelengi di bata tapi di batang ina si nggong kelengi kita. Di batang kelengi manusia labo perbahan kai silit ibas diri manusia tapi memang kin di bata kekelengan. Ikelengina kerina ciptaan tapi tinepana. Labo ipilihina jelma si kuga. Asal percaya Tuhan enggom alo kena kekelengan di bata arah keren Yesus Kristus.
Kekelani Tuhan, kelengate di bata tangkas arah kematian ras kekeken Kristus, arah momen Paskah. Si jadi dalam manusia, ya, jadi dalam doni enda, meteh dalam kusurga. Sebab arah Yesus kenca ia mati jeneri keke ia terkala isekin ia. Tangkas ia terkala maka ia tuhu anak di mata. Semaka ikutkan kalak sita me ia. Makana penulis kitab Yohanes indah ngaju gelah kerina kalak Kristen rutang si kelengan. Sebab di batang gom leben kelengi. Jenari ikatakan itenda amin isepe langong idah di batang. Tapi adi si kelengan ia. Di bata ringan di tengah-tengah na janah kekelengan na jadi serta di tengah-tengah na. Artinya kaya kekelengan di bata banci terkejat adi sapi-sapi kalak site si keleng-kelengan. Kekelengan di bata terkejat adi sapi-sapi kita si keleng-kelengan. Makana palasna sadar kencang. Kini tekan man Tuhan di bata. Dagi kain dia pesan ara ogen tak enda kekeleni Tuhan. Apa kita enda? Singgo pernah gejapkan keleng ati di bata. Mari si ukur-ukuri lebih. Ngonge pernah si gejapkan keleng ati di bata. Entah lalak lah si gejap. Si Tuhuna melalakan ngebukti. Maka di bata keleng ati man bata. Adi lah si tutup mata perukurunta. Adi si hitung-hitung pasu-pasu Tuhan ibas kegeluhan ta tentu si gejap kelengatena. Pega-pega contoh misalnya ya, secara ekonomi kurang sejahtera siakap kita. Piakai pemahal siakap merga. Ya, apakah zaman kedua renda. Ya. Kai pengkalar. Ice mau ibreken di bata akal man banta. Ibreken hikmat kebijaksanaan man banta guna ngelola silip semaka cukup. Maka labolit gunana kita menyalahkan situasi, apalagi menyalahkan orang lain, terlebih-lebih menyalahkan Tuhan. Merga tarik listrik tak sisalahkan kalak sirban meteran listrik tak. Lamin dailit meteran na minta. Sana kebodohan ka. Adilalit meteran listrik tak bayangkan. Arus listrik si bebas mengalir ke rumah du. Sekali saja korslet banci kebakaran semaka keri sinasalip. Cenari Tuhan di bata ibreken na kegeluhan man banta. Tiap-tiap hari ibreken na rezeki man banta. Tiap-tiap paksa ibreken na kepentaran man banta. Kita ngena rusur lah sabaran. Maka lid rusur si nerobos lampu merah. Piah kena tendeng, salah kena kala. Luka ia sedung na cacat, salah kena di mata. Padahal salah diri sendiri. Maka mari hitung berkat Tuhan. Letkap laguna berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Hitunglah berkat Tuhan. Ya. Labo terhitung kita ban keleng nate di bata man bata. Maka harusna kita selaku kalak Kristen si gejapkan kelengate di bata generasi respon kelengate na alu ngatakan bujur man bana. Uga dagi cara ngatakan bujur man di bata adilabo kita jumpa secara langsung bagi dasenina turang ta manusia. Uga ni ngatakan bujur adilabo kita jumpa padang paayo ras Tuhan di bata. Mari kekeleni Tuhan si gejapkanlah kai kewajiban ta. Merutang si keleng-kelengan. Di rutang kita si keleng-kelengan. Tentu
Re kita ku kewaktini. Re kita ku PJJ. Tutu sa teta PA. Lagi tanggit ketadingan ngapul-ngapuli. Diakonia. Ras terus na dahin-dahin pelayanan gereja. Ras dahin-dahin ibas lingkungan masyarakat. Ingan tatading. Selaku kalak Kristen kita rutang si keleng-kelengan. Arkitekan goleben kita ikelengi Tuhan di bata. Maka amin pelabo kita pada paayo ras Tuhan di bata. Ate tangatakan bujur. Carana engkap alun cidahkan ketutusan ta. Alun cidahkan maka kita enggo dalankan kekelengan. Tapi adalah si dalankan erdo sama kita. Jakub 4 ayat 10 pitu ngatakan sa erdo sakala sila dalankan si muhuli si iya tenang patut harus na idalankan na. Maka mari si dalankan. Senina dengan turang ibas gelar Kristus engkelengi lakap terjeng mere secara materi ngencak. Engkelengi banci arah kerehenta nehken kata pergagah man senina turang ta. Engkelengi banci arah kita ersaksi nurikan penggejapan tak karena kuasa di mata. Banci arah kehadiran tak tupung teman tak erceda ate bagai petupung kerja meriah ukur. Lagi kita ngerana hadir saja kita kerentai jadi sada keriahan man-teman tae. Jenari man seninan tapi turang tasipak sana ngalakan perbeben simberat. Git saja kita merewak tu guna dengkehkan keluhan-keluhan ya. Sebab melalang enda kita asal ngolit si git mereken pusuh. Git mereken diri guna mendengar keluhan-keluhan ta penggo jadi tamare. Sebab ibas ilmu konseling pastoral hadir dan mendengar enggo jadi sada tambar. Jadi pergagah man kekelengan ta sipak sana ngalakan perbebeng simperna. Jenari pe arah pengeranan ta arah kini terukan ukur ta bagai pe arah perbahanan ta panci sijirahkan keleng ate man sekelewet ta. Ibas garis besar pelayanan GBKP kekelengan tapi kasih termasuk kubas tata nilai GBKP si harus idalankan harus idalankan ibas geluta selaku kalak Kristen labo itawar-tawar tapi harus kehadiran gereja mengguna memandu tiap jelma gelu ibas kekelengan sebab keleng ate ulun tandalankan dain-dain pelayanan adalah bolit kekelengan labo sada pe kita endang git guna ngelai nabahidahin na siakap ngurangi gaji ya. Tapi perbalik kekelengan makang git kita makekan waktu ta pulung pada kehitaman ertoto guna senina turang ta ersembah ku Tuhan jenari ngelakokan singana atina maka marilah aktiflah kita cidahkan keleng ate teman ta adalah kita ngasup sekala nampati teman ta si kesusahan mari siras-raskan lead komunitas ta teman ta sada perpulungan sada sektor tandana kita resada bos Tuhan selaku anak-anak di bata mari si persada gegeh lako banci tetap cidahkan kekelengan ibas geluta. Si penting na emakap si cidahkan tanda maka kita enda ngalokan keleng ate Tuhan alun dalankan kekelengan man kerina teman ta manusia semaka arah perbahanan ta terpuji gelar Tuhan. Amin. Tuhan si pengasuh kita dalankan kekelengan.